Bismillahirrahmanirrahim. Si sa ingaran wallah, albilawa na makalimuon, albilawa na masaling gagawin. Hamim, tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Hamim. Giye kini turun ku kitab Quran pun ku Allah albilawa na mabagral bilawa na maungangan. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. Mata anak kadadalman sumanga langit agusulu pasatang kada mga tanda apantag kumya maratiaya. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. Agusi ko kiadarkan wagusungan ini payapatian dapat sa pendula aberaniawa na mga tanda apantag sa pagtawa tumatanggan. Ustayan, so kiad na ko manusia na mapayag tanda agu karina sa kaad no Allah subhanahu wa ta'ala ang mapuro agu mala. Agu sulangwa na kaad na mapapayag kuwaraan na palayad no tuukit ko kaketuro o manusia sa matuunian sukad na niyan. Sa siyo to pakaanta pa ko mga tawa mga nalanta si pikir agiin dirugud ko mga kaad na makaliliyuton. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. Gusugi ka pakasembiyo gugawi agusudundo agusungani na pia katurun wala apung kulang itapad sa riski uran a iniwiyag yung kulupa ko uriano kapapatenian aguso kap keelinalino samberundu na mga tanda apantag sa pagtawag imamimikiran. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Giuto na mga tanda wala apembeti anamis kanin rakahi Muhammad sang bulalan ko benar na anto na adni tutul ko orian wala aguso mga tanda iya ni peratiaya aniran. Wailul likulli affakin athim. So siksa wail na bagian na langwa na buka beranusa. Ustayan, gianan subeta duta wasumasangka ko mga suguan wala subhanahu wa ta'ala ake kapir ada abaung perkaturu akatur wagu usiat katumetegas su puso yan agu bebengel niyan su tangilan yang kukapamakinaga ko mga pipi akaturu sa aya bagian yan na sukatutungaw ko apoy unaraka sa alungan na mauri sa kawis-wisan ko limu Allah subhanahu wa ta'ala. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. Ap kenegian sumanga tanda wala ap beti anon oriania na dumara katatuta kabur sa datarubanian demaneg na panutuling kaskanyan sa siksa ama sakit. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Guigiraan na kiyato kawani na siya yapid ko mga tanda emi nakwaan niya nakasablawan siranuto na adna bagyan nira na siksa apu makada panas. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. Gusi ko hedepaniran sunaraka jahannam sada aki begai kirana guna opi suka tirana melakamu gudi pensungani na kinwe rana sala ko kuala amanga duka pila saadna bagi nirana siksa albi mala. Hadha huda والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Giina turuan na susirano tu asyang kairan sumanga tanda ukad na niran na adna bagi niran na siksa apid sa mapitala masakit.
الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Swalla asu ini panandinian rekanu suraget ka anon makaladlad su kapal sa sugunian. Agu kagi ang kanu maka pelulu bakupad ku kalbihenian agu ang kanu maka panalamat. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Gu ini panandingian rekanu sungani na madedalem kumangalangi tagu sulu palanguna punun. Mata anak kadedalem manutu sa tangkede mga tanda apantag sa pagtawagi imami mikiran. Ustayan, ginan sukini pananding nuwala subhanahu wa ta'ala ko mga kaadan ko lang itagu sulupa apantag sa kamapi anu manusia. Saskanya na manusia na kesawitan yan ang kanan ng mga pangalimu Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kebetiaian supangitaban waraan na gusto katiru Quran. Sa ayan yang kesungkat ku kapenggire-gire yang kulang wana kaadnar ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pia ka kepaaron sa kapagusaran yanon. Sabab ku kababaliw niya na manusia. Aaya pakan dedetuon wala subhanahu wa ta'ala ku lupa. Agi isiranon gagenti aku giirun katerumbelaya sa kapianian. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. Teruang kahi Muhammad ku sirano tu amya maratiaya. Anapi iran so sirano tu adiran ikelek sumanga gawi wallah. Sumanga siksaian. Kaanian kabelasi ya pagtaw kung ani nagiiran panukatan. Ustayan. Ginan so kini suguong ko mga Muslim ko kanapirang ko ringasa o mga kafir. Si anan ko paganaya masau Islam aso mga Muslim na mga lulubay siran. Naguni ya makabager siran na ini sugukiran so kan jihad sa kaato Iran ko mga tawa rumiringas sakiran sa di siran pelem-lemek. Kasiran i mga tataga sa mga pupuro amay kamyarati ya siran ko Allah subhanahu wa ta'ala. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. Sa tawang gelebeg sama pia narako ginawan yan. Na sa tawang rata-rata dusa na paturayron so siksa yan. Urian yan na si iku kadnan yu narong kanurun pekandud. Ustayan. Sudusa na kaatawi syakhsiya sabusa miakan dusa na aya kesiksa sa dirumped suangias. Gina ni kukuman wala subhanahu wa ta'ala sa saden sa pinggalebeg utaw na kekuanian subelasya na mapia antaah kamarata. Suminggalebeg sa mapia na giyuto sumiyag Islam na suminggalebeg sa marata na giyuto sumikepira manusia. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. Gusab na rin ibigay ko banu Israel su kita baguso kakukum. Kadato, aguso kana nabi agu riniski na misiran sa ped ku mga pipiya, agu piya kalbi misirang ku mga kaadun ku masairan. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Agu ini bagi mikiran semanga ririnaya gaped ku betad na desiran mau parek inunta ko urianu kiau maakiranu kata usa pamaba ko leteletiran mata ana sukadna nekana kuhumnian suletiran ku alungana kiama ku nganina miya disirana masuk subeg siranon. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Oren yan na ilad na miskahi Muhammad sa ukit, bitika na pagkubetad, na unuting kaskan yan sa ubang kaunutis sa mga baya aginawa o sirano tuad katawaniran. Ustayan,
Ginan sususunan no syariah Islamia abiti kana mati tu ini bagay ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayan yan pagukitan. Sa ini saparun wala subhanahu wa ta'ala uban yan unuti so mga baya aginawairan kakagi siran na pagtawad katawaniran na so mga pamikiran niran na lalayon madededeg ku mati tu lalan sa di matuturo sa mapia. So sira udi na syariah na aya maanan yang kubesa na sulala na madaya a pagukitan ku kapamakay ku pakay. Na si ko maanan yang ku agama na skanian sususunan wala subhanahu wa ta'ala maana manhaj a pagukitan ng manusia ku dunia. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Kamataan na siran na daakibigiran raka aguna apuun ko ala amlakbu. Mataan na sumanga pananakuto na susabad kiran na mga duka pila o sabagi na swala iduka pila o miyamanang gila. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. Yee na mga turuang ko mga tawag uguna na o wagulimu apantag sa pagtawa tumatangkad. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Anta akabain itong sirano to aming gulaw la sa mga dusa akabalo ya mikiran na dataro sirano to aming amaratiya aguminggal lubog sa mga pipiya sa malagi tsukawiyag-wiyagiran aguso kapatayran di siran makaplagi saya na amarata so ikukumiran. Osayan, san na di makaplagid so tawa minggal lubog sa mapiya aguso tawa misukat sa marata ang mga dusa. Sa amay ka ikukumiran so kapakaplagi duto na swalla subhanahu wa ta'ala na di niya pupuroon ubaw tumakan detar kamawata ng bidaanian. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. Guinad no wala sa mga langit ag usulupas ang gulalang kubenar aguan kabalasiya langwan na ginawa kong nganin na pisukat yan na disiran din kilalim. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Beng kami ay sutawa kinuan yan na simbaan yan subaya aginuan yan. Agu diyedegskan yan wala sa katao agu tiumbukan yan so kanagyan aguso puso yan. Agu inadnan yan so kailan yan sa sapang na antaa ipakatoror kan yan kuurian wala na baka no di makapamimikiran. Osayan, so kaya dedag wala subhanahu wa ta'ala sa katao na dua maanaw to. Skanian so kaya dedegin sa katawan wala subhanahu wa ta'ala ap teridedeg skanian sa miya patutun so kadedeg. Ikadua na dideg skanian wala subhanahu wa ta'ala ko oriano kini sampai runo kataong sa miya kang gulalanun so tandes sada paratiaya. Sa giyang kutwa dua maana na di makapembelag sa makapagpeda. Ayat tirudan roona so kaya dedegawn wala subhanahu wa ta'ala. Nararado kaya teridedegin sa kabaya iya na ginawa. Na so kaya sila niyan sa lalanas kanyan na katawan yan na miyadedeg na inayon na nun wala subhanahu wa ta'ala ku kabaya iyan. Kena ubaya sebutar o nabaskan yan diyedeg wala subhanahu wa ta'ala kabaya iyan so katuro iyan kulala na untol. Kaswala subhanahu wa ta'ala na desa waraan yan uban yan dedeges so manusia. Aya mataan na so manusia na aya giihteri dedeg. Ugaid na disiran pekaliyo ku kabaya wala subhanahu wa ta'ala aguso kataon yan ku langwa nangani na penggelebek niran. Madakalap kededegsa na manusia ay senditi yang kuala subhanahu wa ta'ala so kakekapirian kakagiya ko na swala subhanahu wa ta'ala na gaw sa pekagege. Na udan yan dedege na di madedeg. Sa giyanan na panari maaribat kaswala subhanahu wa ta'ala na teoro yan so manusia ku dua lalan. Na so manusia na maradika ku kakedegian ku api anda sang kutwa dua lalan sa rakian so belas so pinggelebekian. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم
بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Gupitiru irana des kaniana kauyag-uyag inunta so kauyag tanu ku dunia sa pepetay tanu agu kauyag tanu sada apeka binasar kitanu arwar kumasa guda arkiran roo apud sa katao sada siran arwar sagi isiran mangantap. Usayan Ginan suparatiyo mga pananakuto ay ako na pagkapatay na sukap segadu masa sadiran paparatian ubas wala subhanahu wa ta'ala ipamagay sa kapatay. Sa mala atanto akya sebending nga ukuran ko betadu ka kuwiyagu manusia ko urianu kapatay na mala akya sang kaaw no mga pananakuto. Ad na mga tawa piangintu heniran sumasa. Kakagiya ko natata paamay kailay na sumasa na inadnuwala subhanahu wa ta'ala ada taro mga pedekaad na ayakap keednian na sukaad no dunia agu sualungan kauda a dunia na da masa agu upama umapukas tanu ko dunia sa matagu sutaw sa alang manaut na ded na katampar kapaled miadedes agu da agagawi agu da daundaw agu da masa aaya mangungunda to na sumalibu tengah ded na sindedenian ko kabelang subus wala subhanahu wa ta'ala imataw sa naginan na tiyang gaduka tawa bagus so kabebenarian. Ugaid naging ka iya mga tawa misik siyon sabab ko kalam betu katawiran na dairan manggumaan ng kutwa katawiran sa bayran mituon ko Allah subhanahu wa ta'ala amiyad sang ka iya kawang-kawangan adad na pitemanan yan sa kaula da tiyang kedenan ng Quran. Ilayang kaso mga ayat si surah Al-Fusilat ika-50 agu 3 agu surah Dariyat ayat ay ka-40 agu 7. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. Guigirap beti ang kiran sa mga tanda umi ang mga rarayag na ada wa iran arwar sa pitiru iran at taling umaanios sa mga apwa miya uyag-uyag siran amay katumang kanon. Usayan, aya para tiya iran na upama kaad na kakuyag ko urian o kapatay, na ino diindir pa ano mga sugus o mga apuiran na miyamatay sa mibayan siran ang mga uyag-uyag siran. Karina uto sa kabubuta o mga pamikiran niran, agu ayag buwa peratian niran na supkesan dengan o kaileran sa mapayag sa diran pakapenggelebekan so akaliran sa kapamimikiran. Qulillahu yuhyikum thumma yumitukum thumma yajma'ukum ila yawmil qiyamati la rayba fihi walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Teruang kahi Muhammad sallallahu na paguyag kanunian orian niya na putaing kanunian orian niya na timuong kanunian ku alungan na kiyama aded na sang kaanon ugaid na sukadaklang ku mga tao na diran katawan. Walillahi mulku as-samawati wal-ard wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yakhsaru al-mubtilun. Gurek wala sukan dedetui ko mga langit agusulupa nasa gawi iya makatindig subangkit nasa alungan oto na kelapis din sumanga tawa pembetal kuturwan. Usayan, giutu so alungan na kiyama ada abun maka pengarasiya beger ka ayabu wedatu naswala subhanahu wa ta'ala sa ded na berumat tegas na kepaya geru din suka kelapis ulangwa na darwa ka abaradusa ku dunia. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Gukilaing kaalangwa na pagtaw na makagagpa ko kabasong siksa. Sa umani pagtaw na tuwag mong ko kitabian, panuratan o amalian. Iman to alungan ng belasang kano kung ani na miadong kanwa pinggil bekiyo. Usayan, giuto so gawi iya pagkaumpalak so mga tao akipa kagagpasirang ko mga lebiran. Sa kasusugata kirano kalak sa gawi iutuwa kenegiran so naraka apamis nga sa suara amatanog. Sa umani isa na pagkagpas sa kalak. Apia su Ibrahim na maptero ya na subu su ginawa ko na aya ko ipagepas sa ded na pangni na kanaraka iman tuwarwar ko ginawa ko. Na su Nabi Isa na maptero yan aded na pangni ingkor kakadnang ko arwar ko ginawa ko. Di korka pangni in so Maria may inimbawa ta ako niyan.
Karinanan sa tantua mapit lagu margenang kutua masa akelipatan denu wata soloksian agu solok suwata ian. Sagiang kutua kapakau umpelakiran na makagagepesiran na ayad mimbelu ya patugina engka iya surah abituan sa al-jasiyah maana makagagepe amu umpelak sa lebian. Osayan, si isang kutua gawiin na kekawaw umani ginawa so panuratan ko amalian agu timbangan ko timbangan na mauntol na sadin sa tawa maka pened so timbang o amalian na mapian na makalides na sapman sa makakup so mapian yan na matalantang ko naraka. Sulimu Allah subhanahu wa ta'ala ipakasabad sa masanan ko mga tao aad na paratian yan agu minggelebeg sa mapia. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Yesu kita bemiyagi irkanu teruku benar sama taanas kami na ipinda katami sungani nagi inyong gelebekan. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Nasukman sumia marate agu minggegelebeg sa mga pipia na isulsiran o kadnaniran si ekolimu iyan. Giyuto suka paguntung nga mapayag. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Nasukman sa mga kafir na beda mabeloy sa mga tanda akanap kebetiar kanu na mite kabur kanu sa miadeng kanu pagtawa beradusa. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Guigira pitir wasutala dula na benar agu subengkit na daesang kaanon na teruuniu adiemi katawano anto na ai bengkit da mapepe kirami arwar sa panganta pagudi kami tutumangken. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Namia payakiran susik sa ungani na pinggelebekiran agu tumium parakiran sungani na miadin sira nagiiran pagi suwisun. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Namia terwa iman tu alungan na pelipatan namis kanu sa detaro kiali pati niyo ko kaketemu sangka iya gawi iniyo sa aya derpa iyo na sunaraka guda arkiwa putsa penanabang. Osayan, suka pelipat ikiran wala subhanahu wa ta'ala na giyuto imargen kulang wanu margen na mapembetadu manusia ang gurok siran sa sang giburagunda di siran din sembegen wala subhanahu wa ta'ala. Nagumurok sirampman sa sang giburagunda ayat teruungkiran wala subhanahu wa ta'ala na targano sa dia ko niup tewaga na makagenek siran sa ayabuwa pekeneg na besiran din pepekadegu atantua margen suka pepekaginawairan kunaraka. Saya na amargen so ikmatu dunia ap kesabepan ko kapkipun sadu mga para sang kunaraka. Aya ikmatu dunia na so kabaya sa kadato tamok karuma amatai dari pengunutan kuala subhanahu wa ta'ala sa panang gila iyana no muslim adna akalian. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Giutur kano nakagiya kinuan yo sa mga tanda wala akasablawan agu miya ikmat kano ukawiya ku dunia na iman to alungan na disiranun pekaliw agu disiran pengnian sa kapanaw betiran. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Rekwala sa sampurna abentuga kadna no mga langit agu kadna no lupa agu kadna no mga kaaden. Osayan, rekwala subhanahu wa ta'ala sulang wana bentuga nagusu pudi mapuru apalay iyan dinutus sifat kudung penkakenala manusia agusu mga kaadniya na salakaw. Kaso sifat yan na azali,
tatap ku depen sumasa agu suderpa kena ubaya kia bentugon na gelebe ka manusia udi na kaad na salakaw ka subentugan niya na sarta iyan din ku depen na inad niya na kaaden sadiki saginda subentugan niya na gusto kapupudiyon ku kabentuga agu sukapudia ku kaaden aso kaad na aya ka kebegirun sa sepat na si eko orian ukang gelebkan niya ko gelebe ka isipaton sama nuto na pangindaw niyan sumasa agu suderpa ko ka penggelebekan niyan ko gelebek aki sabapang ko ka kekuaan niyan ko sipatian sa upama kaskan niyan na tuwag na beramurah na kagi yemiyaw na din so kaya pamumagay niyan sa tamo ko doong pangkagrari sa beramurah aso kaya kuaan niyan ko tamo kaya ni pamumagay niyan na miya pangindaw niyan suderpa asukatan niyan na nagu sumasa aka penggelebekian Sagiang ko to ang mga betad na da ko sifat wala subhanahu wa ta'ala o banyan mapangingindo ko kapterwa sa skanya ni lebih beramura sabab sa sifat yan na maadin din ko tali kudan umasa agu suderpa sa sopak ko betadu inadin. Ilayang kasuosayan o surah Al-Fatihah sa unaan. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Gurkian sukap masla ku mga langit agu sulupa askanian sulbilawa na mabegeral bilawa na maumangan. Usayan. Skanian bu imala asaslaan na so salah kaurun na may tuwa kanan na katada eraradian. So Allah subhanahu wa ta'ala ipatu tap maslaan agu simbaan kakagi rekian so kalang wana syai adad na reko salah kaurun kada amyaad niyan sa bedetar wala subhanahu wa ta'ala amyangad sa puun sada. Pangnal kusura. Gie isu ikan masura kung mga sura amariring kita mipuunan sa batang hamim sa subendingan ko unay na bitirairan na ilayang kasupangnal kusura gafir. Supamutusan yan. Supatuginan yan aljathia sumuumplak na miaaloy ko ayat ay ka-20 apugusay niyan so unayan na pamikiran sang kaiya sura. Si isang kaiya kawyag-wyag na minsan pan mapayag sumanga tanda wala subhanahu wa ta'ala. Aguso mga papatako kapiyaan yan aguso limu yang ko manusia. Na so manusia na didagi na ginawa niyan sa miyawa ko para tiya mapia. Sa piyagi isu-isu niyan subenar, ugaid na si isa kapusan na pagkaumpalak sirang ko mga lebiran. At tanda ko kapak kadadapan na sa gusto kapakarundan ko masa adi sirandan penganian sa kapanaw batiran. Kami ay po sa din sumasa akang galabak, kagyuto sumasa akaku ako balas o galabak si iko dunia. Giyang kaiya sura na ini turun sa Makkah, inunta so ayat ay ka-10 katumiron sa Madina. Aya bilangan na ayat niyan na 37, tumiron ko oriano surah Ad-Dukhan.